Omumpakezi zetabirwamo amashomeri 16 ku rugo mu Mbarara City. Mbarara amesinjira mu kwiruka kw'abojo n'abishiki nuko kwebwe bikopo byombiri. Omubojo basinjire no bubonera igana nkagana kamwe ekuratirwe Mbarara High School ihire bubonera igana 32 rero ntare school yabe yakashata no bubonero nshanju kandi St Peters katukurebire yakana omubiki Mbarara ameye bembire no bubonera igana cyana na mushanju ekuratirwe St Mary's bashobora no bubonero nshanju na butano kandi kicwamba na St Peters katukuruzibire yakashata ne yakana Derango Mbarara ame n'isomero ry'abasirikare n'abantu babirizi nirihereza abana omukisa gwo koraki ogwo kushoma yayine talent tukagera ngo tuza kubaho kana hati turiho mwatureba twatandika buriya tukatwina abana ngabana hati twina abana mwenda ha national bakuzayo hata ng'amashomero gonagarya taruheri yine coach wo training athletics ninga kahwera abana mu bintu ebi nababikunda nababikora kuba amashomero gonagija kunka nababikora kutaruko kigendero cyakire cyo kwiha mu timu eri kwija kutujwekera twantuza kororo mu ball games tu nustekateka nzagaruka tuperformingeje kandi abana bitunka St Peters Secondary School katukuru bakoraje munonga umuzane takushana kandi nabamwe binjo mu rubo babatorana aha timu ya Mbarara City kujwekera Mbarara City aha rurengo rwihanga ryona abazana 22 nibo batorinwe kujwekera Mbarara City mu za Uganda yona eziri kuza kuba mu district ya Tororo kwezo kurukwija Abwa TV West and Alogias Byamukama.